Teng ngihap ban perta ban peni ya kajing don jongi. Laong ka Laura Brigetta ka ba arpunyo snam karta na Jakarta. Haba bataya kijing ban long ka Catholic ha Indonesia kari ka ba bon ki Muslim. Menta ka genti santarik nailur nga perta tang ba nakadaw ba pher. Kadaw ba upop Francis Urung hamadan nilek kai football jong kanong ba Gelora Bung Karno ban penlong ya ka mas bokut ka laong. Viva Il Papas. Kita nyanyikan lagi jingle kita. Ayo semuanya. Viva Il Papa. Viva Il Papa. Viva Papa Francesco. Viva Papa Francesco. Viva Il Papa. Viva Il Papa. Viva Papa Francesco. Viva Papa Francesco. Welcome to Indonesia. Papa Francesco. Welcome to Indonesia. Papa Francesco. Bienvenido Papa. Palat da ki silak ngot ki breu ki lapoi sya kate ka jaka bat ki la priang ngobha da ka put katem bat ka kunut tang marya poi upup ha kate ka madan jong kari. Kani kamut banong Catholic banyadan lang salansar laong ka Brigetta haba ka pet bat yo iye ki palat silak ngot ki Catholic ki balaya lumlang hapo ka madan nilek kai ka baladap sbiak da ki ringet ban ai kublay ya upup. Viva il Papa. Viva il Papa. Dan kiba perta haka ketin latin ru kat ba upup udang yat saudong saukun kamadan ban ai kuble ya kite kipat ba kat ba kisur jong ki jingruai bas ngau tenat ki sawa kat syaba upu puyat kari kabadan ars pa prapho million ngut ka jingbun breu henry haka ba ki Catholic ki dan tang lai persen na ka jingbun breu kani ka jingle jingo jong ukli jo ka balang Catholic syakari jong ki kala penyajan bat penyateli bat ka balang kumba ka Brigetta bat ki babon ki nonglet jinglet kumaka ki haban yat kijat ta ki hajar kilometer banya lumlang na ka benta ka mas. Kala julong ka jing ang nur jonga bandit syarum ban yo ya ka jing kurku na upop henry menta ulawan kala beteng. Ngam don kam ban kta ya u ngas ngoba ngalasya kurku lepa kala ong shu. Nakaliang jong ukpa bakhoj ula ai ka jingero yaki namar ka jing yaisha bat ka jingle shitom jong ki ban ya diki phau kanta ban poisha kate ka jaka bat ula yaro khamtam ya ka jinglong ba bha jong ki ban snap klam da don jingwit aa hakapor ba penlong ya ka jingle nyam yukaris bat hakapor ba u ai ka jinge thu khana hadin ka jing puli ya ka ktin ublei ulai kublai ru ekinong yalam kiriu sarkar ki bala penbiang nadong syadong naga benta ka jingle jingo jong u sha Jakarta bat hakarihi baro kawe wat num sngo that ban thrang bat phos new ban te biang ya ka riti sensyar jong ka jingsuk upup ula ong haki
Nadu menta tonut ban thrang ya ka jinglong paralok iwe ula ong. Da ka ba kongo ya ka ketien utrai ngapen slur ya phi ban bet igi sembai jong ka jing it da ka jing sngo scam ban ya ya kalenti jong ka jing yakran ban yai beteng ban pen i ya ka jing bha jong phi da ka jing pho samar khe ban long kinong trei ya ka jing ateli bat ka jing sup ula beteng kat ba udang parya ya ka ketien jong uvlei. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Jadwal kepulangan akan kami bacakan setelah Bapak Suci meninggalkan GBK. Sekarang kita panggilkan artis kita, Leodra Margareta Ginting, bersama vokalis Jamaica Cafe, Anton. Tolong Bapak Uskup dan para romo buka jalan untuk Sesaat artisnya. lagi kita akan melihat penampilan. Sepertinya masih persiapan, Romo. Ya, minta tolong para romo buka jalan Para di situ. romo bisa beri jalan kepada Bung Anton. Untuk dua lagu ini kita akan bersama-sama menyalakan flash kita light. kembali ya. Ya, flash. Ya. Karena lagu ini cukup romantis secara rohani, maka kita bisa menyalakan lighting handphone kita. Kita panggilkan bersama kali, kita serukan bersama namanya Leodra, Romo ya. Kita serukan nama Leodra. 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 Di mana Leodra? Wah, mulai, Romo. Masih semangat tampaknya, Romo. Oh, Oke, mau main lagi. setelah diberkati, semangat.
Jangan semua naik ke atas, nanti rubuh kita. Ya. Sedikit-sedikit. Oke, saudara-saudari, Kita persiapkan diri kita. mohon tidak ada yang naik ke altar dulu. Dimohon tidak ada yang naik ke altar dulu. Para Romo, dimohon untuk turun. Dalam hitungan audio man. Oke, mohon sabar sebentar karena mic-nya Leodra hilang frekuensinya. Mungkin karena sorak-sorai Anda. Ya, frekuensinya jadi kecampur. Tolong Bapak Ibu umat, tolong turun dulu dari panggung ini, ya.